Aram taman po si mandatang epekto kan giyera na nangyayari po ngunyan sa Middle East. Si presyo kan gasolina, kan diesel, kadagos na naglalangkaw. Inaprobahan po kan House of Representatives igwang poder ang presidente na isuspend. Dahil po muna kita mabayad nin excise tax. Mababa po nindiit si presyo kan gasolina. Marahin na aldaw po sa Gabos, ini po liwat si Congressman Nelson Ligacion kan Tercer Distrito kan Camarines Sur. Huring simana po kan sa tuyang regular session sa House of Representatives. Asin break ta na po, bakasyon na. Alagad, ining simana pong ini, pano po nin aksyon. Kan Lunes, Marso 16, an sarong importanteng committee hearing na pig-attenderan ta, iyo po ang Committee on Persons with Disability. Kung sain, saro po ang sa indong lingkod sa proponidong House Bill number 4130 na ang pigtutulod ta Universal Social Pension para sa mga persons with disability. We also have with us today, this afternoon, is Representative Nelson S. Ligacion of the 3rd District, Camarines Sur, author of House Bill number 4130, co-author of unnumbered substitute bills of House Bill 3671, 3672, and 3673. Naisipan ta po ini, ninhulita number 1, kaipuhan po nindanin suporta. Pandua, kung magigirumduman, igwana pong social pension and senior citizen. Siring man po ang mga solo parents. Alagad ang pantulong special sector na inaapod, PWD, mayo pa. Kaya sa pagtubod ta po, dapat igwa po sindang nare-receiving asistensya hali sa gobyerno. Aldaw nin Martes, igwa pong paapod ang Committee on Higher and Technical Education. Asin nagkaigwa po nin inaapod na onboarding session para sa mga permanent and alternate representative sa mga state universities and colleges. Siring man, igwa na pong good news na naipaabot na kita po si napili na ma-representar ki Congressman Jude Asidre, ang chairman po kan Committee on Higher and Technical Education. Kita po ma-representar sa Biscast, dyan po sa Naga City. And si Panghuring Aldaw, kan regular session, in the morning, si committee hearing po kan Committee on Legislative Franchises. Importanteng gayo po ang committee hearing ninhuli po sa duwang proposed pending bills na sa tuya pong pig-sunad para sa Kasoreco 1 asin para sa Kasoreco 2. Ini po kaya duwang electric cooperative na ini, ma-expire na po ang sa idang prangkesa. Kaya importante, nangunyan pa lang, makapagpa-approve na po kita nin batas na nagtatao po nin panibagong prangkesa. It is therefore obviously clear that Kasoreco 2 deserves to be granted a legislative franchise for 25 more years reckoned from the expiration of its current franchise. I pray that this honorable committee grant Kasoreco 1's application for legislative franchise for 25 more years. Objection? None. Motion granted. Bagma ko pong ibinabareta sa Indo na sa level kan Committee on Legislative Franchise, aprobado na po ang prangkesa na nagtatao nindagdag na 25 taon para sa Camarines Sur 1 Electric Cooperative and Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Ini pong kinakakan ko, kuyan po ini from J. Emmanuel, the House of Pili. Pasiraman po ini sa mga dai pa po nakakanamit kayo ini, si mga dai po nakakabisto, igwa po dyan sa SM na store, and J. Emmanuel Pastries. Jerome. Sa plenary, medyo mainit po ang deliberasyon, as in may mga importanteng bagay po na pigtukar kung saan po kita kabali
bilang co-author. Duman in particular sa kamautan na tawanin poder ang presidente kan Pilipinas para suspenderon sa imposition kan inaapod na excise tax. Ano po ang implication po kay ini? Aram taman po si mandatang epekto kan giyera na nangyayari po ngunyan sa Middle East, sa Iran. Si presyo kan gasolina, kan diesel, padagos na naglalangkaw. Igo pong pigi-imponer dyan na inaapod na excise tax buwis. Inaprobahan po kan House of Representatives. Igo ang poder ang presidente na isuspend. Gusto sabihin, dahil po muna kita mabayad nin excise tax. Ang epekto po kaya, mababa po nin diit si presyo kan gasolina. So, diit na good news po ini, pero siyempre pag ikinumpara po ini sa mandatang epekto po kan giyera, erog po kay ini na diit na maitataong kaginahawahan, makatabang po sa tuya. Mr. Speaker, I move to adjourn session until the 4th of May, 2026 on Monday at 3 o'clock in the afternoon. I so move. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The session is adjourned until May 4, 2026, Monday at 3 o'clock in the afternoon. Sinuli po, ta-recess na ang Kongreso. Mas dakol pong panahon ngunyan para kita magkahirilingan diyan po sa Tercer Distrito kan Camarines Sur. Malibot po giraray ako.